Vesto Murungi twakutangira eshaha zaba ibiri z'ekiro wasiba kurungi webare okutaho kandi nanogumanure ba TV West aho kurebera hona eshaha ne yamakuru agacencwire orukuzaga kusyaho ndi Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumi orwo bonero bitutakaga kukizeho mbwijire ndeka mbanze nkoreke emitwe eyijege bembiri. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega omugace ncwire kireki akagwe umusigazi yasharaho ishamaraka yamushango mu rutoke nayombera byazaruka hacubanja umurikashozi shema umushija ninja nawe yamango ishaha yakika akwato muhoro wana wa mpisetayi akurekero kwishe His Excellence Kaguta Museveni yashaba batoro na Rwenzori okutamana habyo bwegese karashubuza zayombera watungire sente za PDM na jangu zitandikire ku mwihombo bworo nari sembuzi nempo no muri cegegwa ngo yantereze PDM zanyamba nakora himbuzi akachiko kishenjera keberagiro okushwijumana no kukora empinda hinduka omuri UPDF amendment bill kitusinga okuwakanya kubanga koti z'amagezi ze zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira government ye. emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega ninyongera kutangira eshaha nibiri z'ekiro kandi amakuru agacencwire uruga kuseond Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumi orwo bonero abatura bo mucyaro ecyanyamwiruma ekirukushangwa umurikashozi division omuri Shema municipality erizo babagwerwa kagwe bwanyuma y'umusigazi w'imyaka 30 okushara kwishe cy'umuzara maraka omushana gurukujwa atyo akabuza kwamisho na n'ikimironko ecishe Gilbert Kamukamo mutura wa Nyamirima nuwe yagwisa kagwomushana gurukujwa bwanyuma yo kutungamirishe asanasiyo mwebazo w'emyaka nkaga akamushara hamaraka obuyaba ryo mu rutoke shaha nkinaza kasheshe arikuombera no mukazi wo muto yajwire koti kwate koti hamjati mama no mtekateka hochi umushija ninja nawe yamango ishaha yakika akwato muhoro wana wa mpisetayi akurekero kwishe yamara kurekera atamutemengwa amutera hansi kamara kumutera hansi hatiya umushija bwita banza higura kamara muteka hansi atamuzume hatiya nyaye ciyenje kama wana ndo buringana samuzo mateka komputa kitasho kunibenda kumwita mwe tubamwita tubariyo tubakubaga tubari kurya inyama umtabani wanje tuyagana gakukama na gakwinga bakamwita turworu
kubarebere bamugurira amahembe ngo bamwipe mwentu bw'utigahitwe munwa cyashangwa mwebaza birayi n'abakazi babiri aho bamombana bo mukazi omukuru babiri nibafenshonga zebanja kandi tekateka kuba nco camurugiraho kwitwa batwirebere emparana zabo z'amataka bakwenda omushija karesera atakakozesa yakozese kunuhonga kandi aha n'umwanya gwanyuma niyo nintebe z'ogwo omushija ogwo wanagabona ningamba nawe ngo akamubinga omwitaka rye ngo atarisizamo ninjira wakaguma n'ekintu gamutuma gwe konka ekyo uzike n'omuntu w'omunda we kyakubaira mutuma gwe notakugira ota notakucumanya twahika omu maka ga Sylvia Desemba omukazi wa kifo omukuru w'omwana we yagwisa akagwaka kandi we nagira nkamukama niwe mwana we wabire nasingayo kukunda akari omunywani omara kuba oine omwana wawe ari omunywani wawe akabatura ari omunywani we konka atagataho aho butikiriza na bwarigire n'obwakuguza mukuru we tiine orwumanya yabihirire nibangana akari omunywani we kikumakire nyina wabo niwo muvi aha rubaju rwanje kankigambe ntabana wanjye reba ariho ko gwanamishaga amanira agaruka ati nokomborisaniya norya ebyokurya biryo byanjye na leta ryo kurya nagura amate naganyuma mukamwananjye okutwariza hamwe nyoti kyankora gye nk'omuntu kandi kyatusasa nk'abazire kandi ntwenda kwehanangiriza ebikorwa nk'ebi yaba nibibaho umuringo nk'ogwo nibihemura yitwa abantu bihemura amaka gitu bihemura ekyanga kitu mwebaza akasiga yarama nkwara forufu barukorera omukayo omukazi omuto rero ubwanyuma bamutware bamuzica omunju y'omukazi omukuru polisi yashema yatwara omubiru gwa mwebaza omwirwaro rya Kabwehere senta ya Kana okwongera kuceberwa obwo kucondoza kuri kugenda omu maisho amakoraga gashakwa Michael atwakire ago n'amakuru g'obusasi kandi ebikorwa nk'ebyo nitwongera okubijumira twagumizamo n'amakuru mukuru w'ihanga rya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashaba abantu okurugombe cweka bya Rwenzori hamwe na Natoro okutamani omukutungura ebyo bwegese omwanya gwo kushabaza districts ezindi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuhabura abantu okukora ebyentunguuka nobyaba nayiguraho Rwenzori Zono Industrial Skilling Hub omuri Kibuku Town Council omu district ya Ntoroko. Industrial Hub egi netendeka eminyeto by'emikono okurwa omu district nka Ntoroko, Bundubujo hamwe n'orurembo rwa Fort Portal. Omukuru nagira ngu entunguuka y'ihanga neruga abantu abashomere tarikuza kutaho ama district n'endembo ebirikutwara sente nyingi z'omuhiwa omushoro. turore ngu classrooms zayombekwa amagi g'abasomesa gayombekwa laboratory zayombekwa aho tugenda habindi betu no ucyali hakinu because this is like a life saver umuntu atasomere ninko n'ubu ngwisire nejya kugumizamo haba ruhanga betu kumshirikisha yasoma yamara now if he doesn't succeed ugo musango but now the society is responsible utkwate ibindi biri ebikuru muno tutakabihereza. President Yoweri Kaguta Museveni hona yataka kumaha abebembezi abari kugira ngo bakakumbagaze enkola ya UPE eyabiregenderire kusyo bwegese aha mwana w'umunaku. Umwaka kaga na musanju cyena na musanju tukaleta UPE abana bona basomere gusa mu primary hanyuma twayongeraho USE abana bona basomere gusa mu secondary. Ekintu ekyo abantu bahansi bakakiremeza tikikakoraga baze bindi baze biha beti nyo nkabagambira ahubwo umwana wo munaku
gavumenti yo kubemusomeseze yamucyane ereva ebindi nasobora kubyekorera. acha industrial skilling hub President Museveni yashabe minyeto okukora cyone kiri kubasika kureba ngo bayeta bombye mikono okumara hibura ry'emirimo. Ari umushaija kwembeka technical school ntunga nkore wetu kure Rubindi yagiruka ibara bakebwa ngo abanyankore bakebwa icyo mugasho bakebwa technical bazumu nyo kasoma bya literature mu literature ni muntu wa mani mu Shakespeare inshobora kubagambira Shakespeare byahandikira programu ojikoriri yanga byona konka ko kire kunu cyaba special abo kwece chweka kime presidential skilling hub zishaka need to secure land to resettle the people in the submerged sub-county of Kanara in the north direction here. Abantu kenda bisatu nenkaga 9,360 Ugandans are living in Rivera, Han Kanara, Rwenyana, Chwankumu. Gasha kwa Jona Ntsingwire omuri Ntoroko district. Webare umunyamakuru witu Jona Ntsingwire ntugumizamo na namakuru Yowanina Chomukama umutura wa Charjumba na Sima government hamwe na mukuru wihanga Yoweri Kaguta Museveni abo kutekaho entekateka ya parish development model yari kugera ngo erumo nemwe homo bworo ogunari sembuzi hamwe na nempuno. Umutura wa Charjumbura mugombora ya Rwentu ho mu district ya Chegegwa nagira ngo yaheze umwaka gumwe n'iceka tungire sente za PDM ezamwigurireho rwigirwa kubingo bworo. Ubwo bwa nyuma yo kuzitunga akagura imyaka 5 yembuzi icyana cyempuno nenko kwemwe nkabantine nkoko nkabantine mbuzi hambuga ngantine cyitone cy'nabene mbasa kwe yambise ngako yampereze PDM za nyamba nagura hembuzi nagura hempuni nagura henkoko na nizinyamba mu kwera umwana w'isomero. Ubwo bwa hataye nembuzi umushanju emponemwe nkuru ne cyana nenko kwikumi. Ubwo nagira ngo bwa hati akabira inembuzi zo kurenga 10 konke zindi akazuguza kandi empone kabira ine byana nka 20 konka kwera kuzari byana biguza kwiha mu school fees eyabana nebindi byetago nkashanga nagure mbuzi zonka nizibasa kwetenga imbazi kandi kuguze mbuzo kaza kuragurire ndisho nashanga nimba ninkora rose nashara munagura henkoko naguzihuri ndibasa kugura umubazi go kutere mbuzi naguraho nempuno namanya ngo empuno yazara iyo bwere kuzare byana byinji nimbasa kuguza he cyane kigire kinde cyanyamba ati zambuzi nazo nizibane zikura nizikanya nimbona nanya nagubuza abantu bitu abafunde sente za PDM naba ningamba ago barakweta amazuma ziyambere munonga abantu bitu bahansi abo kuba obintu usanga twine muko muntu atakobasa kugura n'ekitabo cya siringi 5 konka kurga program eji nebaho abantu bafunde sente kandi bazezunisa umuringo gurugwe oyihireho kurisa ogwaine hondo ndibere n'eceka zo rutoke eziro kumuyamba kwihamwe cyo kuriya nyine mitumba yanje niyeri kumbisa ho mu kurya na no kurisa abana binyine naza kuhinga season ninzo wa umubagiga binitaka bampangisaho kuhinga ndunde nimbane ngipangise mitwaro mushanju nkinga yundunde zanje nkibiri nari 3 mbone byo kurya mbona nasigaho na nembi. Ubwo nagira ngo kizobe cyayine tayinitaka kandi hari kurisize mbuzi ze no wabaranwa ekizibe kinyine embuzi zanje nindane zirumuni zizaranize yongera kukanya konkati nyine bunyansi kandi tinyine kibanja cyo kubasa kugira ngo nsibikemo ninsibiko mu bibanja by'abandi obumwe banzibira kusibika mu ndisaburisa ngo bunyansi nabusibikamwe embuzi nizibuziringa hati ndisaburisa. Lawrence Nabasa umuhezi wa mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Chegegwa kandi urukansara wegombora ya Rwentu hayashaba government okongera sente abantu abakora isegeza PDM. So itonka bebembeze nsaba kako bahari opportunity
nuko kweje twafunde mu myuga bayizinise sente z'imyuga bakazeje mutaje kandi bakiza bakabongeraho tukabire tusaba ngo PDM egi abantu bito babongeraho nango baragara miliyoni emwe bazari miliyoni 2 PDM enyihiro mu bworo hati ninde bangundi mo nintunguka nanye nagumiza mwaho nimbasa kwija kugira icyo nayiyamba nkantine kinyine cyona oba hati mukuru w'ihanga ry'umucanga cya Rwenzori kandi sandeje natekateka kuzo mucanga cya Toro ariko rebuza intekateka ya PDM gasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira ntugumiza mu namakuru abashomesa umuri district ya Shema bashabwo kunda umurumo gwabo ngwahabwo kuba abamwe bagwatijaga ukushabuku kwahebwayo Dr. Nathan Karema obuyaba nabugana kwabegesa ahari Ankole Western University. Aba batandika no kurambura projects ezikozwe kandi basima mu rumo guriyo no gukorwa okutungura ebibwe desa hitendekereri kandi no kwashawa mugumiza aho kwatanise mugumiza mukwatanise na university vice chancellor vice secretary academic officer ba management bona ba university ba deans mwena mukwatanise hamwe mwaje kwatanisa bujimo chona chasa nichi ya university ya Ankole Western University ni agriculture. Proudly we are the best at a level ya diploma in Gihanga. Icho kureberaho our class, the first class ya national diploma in animal production attracting abana magana na makumyana na mukaga. Abantu bo bantu abarukuyamba abarisa at every level ukora na no kutambira inyamisho. Aba bahabara bashomesa ukabara beje amashoma gw'ibintu kushoma okwenda kurwana sibura ry'emirimo. And should be able to develop with your university. Mshimo ni papa ndakora hangi. Develop with the university. Umurebe sibe byawe burampora. Nokura wabugamu waza kandi wale abitu. Ngota musize kuchakwa chizinga. Buri kintu cyono kino umusomo. Tutekateka ngo myaka 10 kugaha tuje kuba competing na many universities locally. Tutekateka ngo it's going to be at the level ya region or even international. Akachika karkwebembera itendekereri kakwasa bebembeza motoka yaguzirwe kutwara emirimo yayo misho. Omugandi Minister w'ihanga wa government z'ebyanga Victoria Rusoke kandi yo mishengero kazi wa district ya Kabarore na yenda government okutaho sente z'intandikwa nuko mnyetero kweza kushoma etunga intandikwa. Because those who have formulated groups must get their money. But I'm a carpenter, we are doing construction, he's doing electricity. We may not join nicely, but need individual capital promotion. So this is a new innovation which we must share at parliamentary level, at cabinet level, and see how we help them. Ebiminisa yabugamba byaba kurira mukoro gwo kutongozaho ebinyeto 10,218 abatendekero by'umukono omyugetari yamwe nemwe om district ya Kabarore. Nabweke nsinganto inakusima government ya NRM ngitemwe bitinisa kandi mugikore nainyo musobole kwekora. Albert Ahebwa or speaker wa Rembo rwa Fort Poto nagira ngo n'ubharabe hataruho mirumero kumara emyetenete kaguma erihamana mwa obutasisikara. Kandi no maraba mutayina startups. Mugaruka mu isomero kandi mukagaruka mu bintu ebindi mukebwa ebi musomero. Robert Kabatazi uri kurure byobwegese omustongole cha Uganda Road Development and Training Program nagira ngo myakena batendekere myito emtwaro mushanju kandi ngo muryaba obuchweka nshanju nabishiki kandi abokoro mulimo murungi ogwo Mastercard Foundation ekasima yatongere myaka endi 5 omyaka endi 5 tujja kuongera kutendeka ensinganto emitwaro 5 yakuza obusinguzi obw'abaana abatrainingiwe mu November 2023
3 to December 2024. Ihuriro ryo kutendeka eminyeto eryo mu districts 20 za Uganda hamwe n'emyanya ena erokutuuramu empungi kandi ihuriro riginesha gikwa ekitongole ekya Mastercard Foundation okurabira mu Uganda Road Development and Training Program. Gashakwa Anta Tukunda na Thomas Tumwebaze. Mwebara abanyamakuru bitu omurebe witu wa TV sto murungi ntukusima aho kuturebera hona kandi webare okutorana kureba TV West twikirize tubase ku bantu humura okache tujagarukana n'amakuru agandi. Agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe Agarukurataho imihondano y'amataka umwana narwanira itakanisha ento umuruma shisinziro kandi ekirunje kiro mukama yeritaka rine cyapa in land title inganzi y'ihanga yarambura urutindo rukuza kugitaka kumiro na cankwanzi abaine birime ebiragenaka oyima agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe kugwejejera imwe mutirango agwenje omushisha nagwejejera ngona omuchara abachara tutugona no we don't know we really ngoma tuturu kugwejejera 100% itwe omushisha nagwejejera 100% no musuma na isana mutiriza kitanda na mutara kwa konko kataka tera nyecho ahurire naza kwiruka manyingo umwana imbeho yamutaho tuba aze yamushweje turire nyacuro turire Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanamuwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankesa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira ddala nga nze muwanguzi nakutonda ennooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year.
ejini bite tokura busas mukashesh nikuko masaji ngomchiro chuna werare nko mwerere n'umfaratsi gw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform ensiyebero toberunji nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa uhurura bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo mpenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Fins Medical University yonka omubyo kutendeka byo bushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives our passion. tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano barimo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyontu no diplomat akatwe kabisira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata makuru ageshwekeki habarukireho butikirizana hagati ya Abbas Bamwine Kayira mutabani na n'umutabano wari Shento Center mu Yasini bona batura becaro cyo mu Kabare Nyarubungo umurumasha umuri district ya Isinjiro ahabwe nshonga ezitaka n'ikigambwa ngo ekika kikabaganisiza Yasino umugabo gwe emyaka 5 nyuma bitu yaguguza gwaho nukwe kwija akenda okwegaruza umugabo gwishento itakere kugambwaho nirishangwa hamayiro mukaga aharuguto rwambara Isinjiro kandi ringana hikamunana izoba rya nyuma abazyo Yasina resera abakozi batandika ku rutemurra nuko abecika kumuzebera abashitamiso rukikorwaho naho otikirizibo mu munyamakuru witu nabwayimo rukiko rukurwire abecika barimo Alhaji Makumbi Imamu chairman wetkeki na bishenka zabarimo nango basauda batugambira ubukomoko bw'ebyona rwanira takari yafe ono Yasini yalitunze mutabani waffe atuyita senga tato byafa nitubeera naye akati butwabeera naye ng'amaze okukula tutugamba tukatugabana ettaka mu busiraamu ntumuwa sheya ye yonna kakati butwamuwa sheya ye yonna ye n'agamba mbu yayagala kutunda kugenda Kampala kukola bibye era ntumukkiriza n'atunda so owe Yesu yakagibusa hatukuza kumikiriza kandi kwiba mugenzi we turi ahantu tureba nk'ikika so nabahereza 1 week naza kweta executive yekika na nogo mwana na nishento mukama witaka kandi ekirunge kiro mukama eritaka rine cyapa twali tuyawo babaleta na bulesi kawungezi nga bapima takali yafe abataka be batugamba tibabo je bali bapima obulide twagenda okujja nga bagenzedda tuba tuliawo nga abantu batuleta amabule mbo bamuwaddeko sente era bakomawo okola ki okusabwe ettaka bamumaleyo Waima ya Yasini kwanga kugambira kamera zitu twabasa kumuterera esimu kandi ebintu byatugambira public figure ebyo tinka bikora ebyamahoro ni ntengo izemo ebyamahoro
You'll meet me later, or you'll call me later, then we talk, because now I'm in Saturday meeting, then I'm busy. Twagamba na Abbas bamwine ishento wa Yasini orukwetwa mbwitasimu. Kakatunga shiyani. Tumchira kwataru bagambye abantu kwatari bitaka tukagabana yakatu. Gambye ati nibeneri yanje atabakari pereza tereba pereza rukumara mugaba mugambye angwita terwa tukabagana ziri kwingana. Ati ikinje cyo kwenda niki. Senta Majidu chairman LC1 wa Sereji na bagambira hanshongeji. Ngina yinda basangire ko endagane zayinde nizaro n'intuzima ezibagamba. Abo kubankanta kubasa kora nsubindi ndikumanya eje kandi no mwatatendo. Abo bashenka zire niba umuri mukuru wa Jondiri Munda. Ati ukarengera aliyecho inza kunduze bitambo aserewo kata kubasa kukikora ebyona bihendire muno bija kushita musoro kikorwa kikachona okubasa kugonjora enshongezi. Tugumazamu na namakuru government ya yanjuri shenjero ryihanga bill ya UPDF amendment bill ya 2025 kandi yasindukwa umukaciko kebiragiro na nakaciko k'ibyo kwirinda okora mempinda hinduka kandi bahebwa obwire buce okuba baherze erizoba ishenjero ryagarukamu okushitama bwa nyuma yo kumara kide bari mu kahumuro. Minister w'enshonga z'ebyo kwirinda Honorable Jacob Obotho Bothi yayanjura abanyishenjero biri ya UPDF amendments biri ya 2025 kandi yasinduka mu bukiko bw'ishenjero oburumwa kebiragiro na nebyo kwirinda okubasa kubano bakora hampinda hinduko mu bireji nkuko abaramuzi baragiro mu ncomo y'omushango gwa Honorable Michael Kabazuguruka oguyahababire government kandi abaramuzi ba Supreme Court bakashaba kuhagire mpinda hinduka ezakorwa mu koti y'amahe abantu baburiju abarukugezesebwa umukoti ejina nebindi. I beg to move that the bill entitled the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. Thank you. And I want to attach a copy of the Certificate of Financial Implication in accordance with Section 76 of the Public Finance Management Act 2015 as amended, and Rule 124 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. Thank you. Pursuant to Rule 129.1 of the Rules of Procedure, the bill stands referred to Committee of Defense and Internal Affairs and the Committee of Legal and Parliamentary, and in furtherance to Rule 200, Sub-Rule 3 of Rules of Parliament, the Chairperson of Legal and Parliamentary Affairs is hereby designated to chair the joint committee. Bituna bwa nyuma abanyishenjero kuruga harubajo rukakanisa government barabura abantu banyishenjero abebi nebindo kwegendesereza hampinda hinduke ziriyo mu itekedi ngo nabo rubasa kuba lyabatwarana fe kitusinga okuwakanya kubanga koti z'amagezi ze zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira government ye nti ono awakanya government kama mwala baona bukyagulanya yali mwaruwa ne bakwate mundu ne baziteka mu kisenge kye ne bagamba nti zine mundu yabadde nazo tumutwala mu court martial. Of course eventually byabatabukako ne mundu kati tumanyi wawe zaalaga naye bajja kikozesa bazze bakikozesa ne bagamba nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze ne sasirimu ne bajja mu nyumba yo go opposition owo muntu yenna government gwetayagala tikatugenda kukolako search bebuzabuze bagambe nti wano tusanzewo pistol batusanzewo esasirimu ate nga bebazze nalyo bakutwale mu court martial. Court martial ekyo ina abantu abamaze emyaka n'ebizibu bayasini Machete bakalanzi n'abalala. Supreme Court n'omugandi yagikuli egenda kusigala ng'ekola byebimu naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola court kye yasalawo lwe lutalo
tufungula nkete olugendo okubeera wano batubuulire omurusitamo ndwe rumwe sipiika w'ishenjere yareko kwetombwitwa aha kitongole kya wax okulemwa kukora emirimo yakyo nk'okuyunura yabiire neekora kandi ekireetiire za butando zayiyonjera aha mihanda na n'ebyina byayiyonjera omuri Kampala ate nikwe kushaba minisita w'ekitongole eki okureeta ekihandiiko. We allocated money, there was money we put in works, which money was out of rationalization, but this money has not been put to use. And because this money has not been put to use, there is a claim that the money has not been released. Yet on 17th April, the House passed a resolution to reallocate a budget. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza enganzi y'ihanga Robin Nabanja yarambura urutindo ruyono ruza kukorwa aha mujero gwa mpango okugita district ya Kakumiro Chankwanzi hamwe na Nakoyuma. Uru ruyono ruza kukorwa omucyaro cya Nyabarunzi ahagati ya town council ya Kasita hamwe na Balanywa. Abaturumbyaro byo mutawuno kanso ya Kasita mu district ya Kakumiro n'abatura begombora ya Bananywa na Ntondo mu district ya Chankwanzi otireho n'abatura begombora ya Bahanika batire no bakoreso gwato kwambuka omugera gwa Mpongo okushubura no kukora emirimo ya butosha aboko bambusana babiha ushirengero kume kandi abarwira batari kwebasa babire no bagarukayo ekintu ekiri kutamagara gabo mukabi na munonga bakazi n'abana. Hatenganzi hanga Robin Nabanja atiraho miliyoni ziri kurenga 300 kutaho urutindo aha mugero gwa Mpongo okurabira mu cyaro cya Nyabarungi orije kugeta district ya Chankwanzi ne ya Kakumiro. Kutambuzawo ekikugenda side za Buseri Hoima abaine ebirime ebiragenda nka Hoima ebiragenda Bananywa n'Abananywa ebinagenda wa Ekisita mwekulakulanye kyekikulu nze manyi nti empeera y'omuntu yenna eri mu ggulu ate okulaba nti ataddeko bridge eno oba olutindo luno kintu kikulu nnyo kubanga ayagala nnyo ebintu byenkulaakulanye ate n'atatulekerera ffe nga bw'ayogedde nti ba MP ffe tetulina mandate tetulina power mu terms za ssente naye mobilization akatini ke tulina ne tuteekako ne gavumenti yaffe ya NRM neebeera ng'eteekako. Tawuni y'Ekisita eri wano kumpi abantu bawane Bananywa bakolera eno Kisita ab'Ekisita Bananywa nabo bwe bali baabo bonna bali mu kukola ab'Ekisita emmere eveeno ate n'abeeno emmere emu eveeno abamu abasajja abakazi bali eno abamu abakazi abasajja baabwe bali eno kati wano tulinga osanga oli alina ekibanja wano Bananywa ate ng'omukazi namba 2 oluusi ali eno. Nabanja nagira ngu yashyizeho miliyoni 220 kandi ngo nayenda okwezi okukwaza kuhwa orutindo narwo rube rwahwire bamwe mu batura basima entunguuka egi. Turasima habwo rutindo orubatukorire Prime Minister Nabanja orwaturetire turateganisibwa munonga na munonga nkanye niyo mucyara ndiyo mushubuzi mbenda za Kampala ndakwata ndedorora kuriya konka to batukorire rutindo rwaha hati ndashemererwa munonga tibeta kabasa kwambuka tuze Baranywa konka hati yo mugisho gutwatunga Prime Minister witu yatukorera urugudo hati nisiza gumantuza Baranywa n'ababaranywa bari kuzasita enkurakurana yitu nyabashubuzi n'abahingi n'emisiri byona biragenda umisho. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente k'enchiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti 7 5 chenda na mwenda ananina tina events nitwa twanko muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'omurembe katochi
erina obunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki okurugera izoba abantu banjye tibarigaruka kugira enako aha mutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katoki mugume munyweco katoki erina obunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki erina kyama kyayo muhuje katoki yerya hamutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kuli bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Otweraronda pishindunji ezirya mulembe ziranywa mpora naryone birakalika za pishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhoro sero na retail Comet oil omu half liter na liter 5 otebwe kumenya chika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubara tera noti 3 23 nkaga ni 2 YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bombo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Makura g'ekicweka abarisa bento muri kashaka bubare kashari bayejesubo emitindo misya okuba kubasa okurebera rente zabo okubasa okubatahiza kihango omushomogu gubire gwebembirwe aba ULAS Uganda abakugu mu by'obuhinji na n'oburisa
abarisa b'ekicweka kya Bare Kashare beteranire aishomero lya Kashaka Primary School babegisa okukozesa omutindo okutungura okulisa omukicweka kyabo. Ejo program yezenti kuna bagambire ntemwe nokwa kuteka akaplot kawo kare 50 by 100 akaplot kachi nogirisa ntugirebe abantu bakwegesa nguno basa kuri percentage emu umurebi wa TV West ningi 2 ningi 3 ningi 5 zitarigana nkeza murano go futeka teka ngo uniform konkiwe na murano mwena numbasa kuza revemu okuljira amutunji Derek omuhango ombyukurisa na jangwa barisa binji na munonga bente obumwe ne baferwa entasya ebakwenda batunga abo butamanya ekokora twizeramu eshikweta obyolwente omuleki scenario nezapfa wakwatente ente yenyankole aho kuba bakakikuruze ukagirisa je ukagikora busimwe cyose nebaso utarenga kutazi munani yeye hireyo ezo neza sibachokire nunji wachireba aho kugira ngo ryo rwayo turi kugikiriza kurenga kwabo. Edmond Mwesigwa enzarwa y'ecwekeki niwe abiri mutebekanisa w'omushomogo ate ukushangente neza kukaritazi makumyana emwe so ogumuru ngo kutwenda kureta mu Kashari tawo Abanya-Uganda na mnongo kuchira barisa abari kwetenga okurisa ente nungi zo mutindo entenche kandi zikubasa kubahereza ekihango so wotini taka tichikwetenge tichikugira ngo tokuza kutunga ekyo rukwenda kinayega mukumubarayizinga abantu naba batine nente kwega hamushomogo yincha karebe kenda kuyihungura teka nko kuri sente no kugishohoza ukagiye mu rugo ukagitahero ikariyo bunyansi ukagaruka katasiyo kakama utire kugeshera Kashari nemanyu nkensi yabarisa bente obunubwire konja kubakwatiraho batunguca twagaruka aho murembo rwambara nko mugumwe ko kushajika ba mama bihanga abazire abashangwa arimbara Rufaro Hospital aba babakwatiraho nebintu bitarimo na bimwe bakurisa abana no kubazamu abana tega basokera tuzokubagiza okubagaliza olumakulu akamama olungi. Happy Mother's Day, congratulations and we wish you the best. Abakazi abakora mu rumogo nabo barkwegitira mu kibina ekibayeta Women in Motorsport aba nabakazi abahireyo nabo okuvuga emotoka zempaka bakamwamani nga Women in Motorsport nga Agnes Nakalema turi bakazi abavuga emotoka zempaka turi waneno bagamba Happy Mother's Day Kima mnongi tenga bashara shanga makine bashara wakija bakakija bakawakwa. And we want to thank the Soft Care Mortuary Mother Group who have come to say hello to our mothers in the hospital. They have given us diapers, they have told us how good they are, and we thank them very much so that next time they can come again and support our mothers. Our TV West ndisenyomo Gideon na Evans Taremwa. Twazagaruka tumureho ningaruka n'amakuru ag'ibyemizano. What am I watching? We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm at my business, enjoying success, not just address, all about progress. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. But first wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Jerry car. With MTA. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable.
umubare gw'abantu abarukwata uburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire uburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'uburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orhererwa ha mubiri okwamani omagara gona na nokuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahamibwa kuba ine uburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyine obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma nokozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika uburwaire bwa mpox waba ori aharutezo gwokubukwatwa wakureba ninga okateekateka ng'omuntu aine uburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Metropolitan International Business Administration and Management Sciences, Tourism and Journalism Studies, Information Technology, Agriculture, Health Sciences and Engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Yeah, pass the ball. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. iri zuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mubiri nk'obuhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe enganda zona zikazeranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Herbal Jelly aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Makuraga by'emizano timu z'amashomero ga senior agarumu Boni Consil Mbarra High School hamwe na Dare School zarabaho kujwekera Uganda umumpaka z'amashomero ga East Africa eza Fiasa ezi zarabaho bwa nyuma yo gukora kurungi omizano y'amashomero ga senior etwirene hindura ahari Bukedia Comprehensive omuriteso
Bone konsiro kurabaho kujekera Uganda mizano ya Fiasa Games omurundi gwego kubanza cyabaho bwa nyuma yo kwata umwanya gwa kashato mu mupira gw'ebigero gw'abishiki aho basinga champion w'empaka zo mwaka guhwire na goli itana harina za penalty. Nukwe kuhangura bronze Bone konsire singire Standard High School zana goli 3-0 omurzana rwa timu 8 konko mu semifinal nyemwe abazyo basingirwe timu ya St. Noah Girls goli na haryemwe kandi yagomiza mu kusinga timu ya Amos College na goli 5 za penalty okuhangura empakezi. Omuzano gwa hockey timu ya Mbarara High School na Ntare School nizo zaritanire chikopo cha Uganda mu final zabojo bwa nyuma yo kuhangura mizano yabo ya semifinal nyemwe bazyo. Ntare singire timu ya Kakunguru Memorial na goli 1-0 rero Mbarara High School yatera Chadondo goli ibraharyemwe kandi yo Bukeria Comprehensive abatebekanise mizaneji basingwire empake za volleyball y'abarya hansi y'emyaka 16 omubojo hamwe n'abishiki. Okusimirwa kwinji munonga ni timu yitu ya hockey kandi ebase kuzana empira yona ekagisinga kisya obuyahika ha finals ahe kuzakuvugana na timu ya Ntare bakwesamba umukikopo kureba nho ratware chikopo no kushimirwa kugira ngo chikopo eki kizakugaruka mu Ankole region. Safari bakuzana semi final game na St. Noah bategeme tatamburaje na ruzinga goli nari yemwe batokose my team yatandukanye Frope we yatandukana Frope start ande kindi mbasa kugira ngo harumuka kace ko kugira ngo like their target bajya chipi tuwento mangwa masomo go nagarya ngatutera onkito akujya tubetu ino mutumba gwa team tuyena team yitu turebuche ngunto kuzana tika quarter finals. Timu zitu ibiri ya volleyball y'abiki na volleyball y'abojo zona zatwara ebikopo ebitu bire tujya bategeje mu mpakezi kandi nko kunabire ngambere kutandika kweze mpaka ntitwe nkabukedi ya comprehensive school stebekanise chonka nkaturuho no kutwara ebikopo. Obwe turkwetebekaniza zo kujaguza ekiro cy'abajurizi Vision Group twakuretere cyo mutano aho group erasinge mpaka zo kweshongora ekeshongoro cy'abajurizi neija kuhangura ebiconco ebarirwemo $36,000 empaka ezi zesurwe National Matters Choral Festival yahanditse urukushashura emitwari 10 zo kuhanditsa kwa yayanyu mwe kwatakatambike dacikisha tu mu rukweshongora cyumwa habyesho